Sibaile Kaladan Multimodal Transit Transport Project KMMTTP Kaladan kawngpui sial mek machondan tur kan soidona apoi mo na tur chuan he chanela theih he mi ma chia kan soitak he kor ngai bok kak na kan video masazok Kaladan kawngpui din mun kan soitak kha in lo ngai thlam hasadon nia le Kolkata tangin tuipui le luipuya longin kilometer za sari vel kan reson bu fain ron phuranga trakin kawngpuya kilometer za zetan ron phur le chuan Mizoram chimlam ramri zo chachua an ron phur thleng don ti te kan soito a hun tiama pe ani lo chana sipui leng an chuan lamna a chan dik tak chu Myanmar tual chung buaina ania a phena surface to air missile nei thei khopat chak hel Poland oma an monga China ina hiat mek ni in India chuan kan ngai ani ti te chenin kan soito kha ilo ngai thlangei don nia kha engpo ni se he project hi India na tlom san chuan US in Afghanistan na tlom san angmaya mol pawh thlak ani don awangin India hian north langa tum nge don kong hi atlangang ahun kan soi theilo mai ani kan state economy mai ni lovin mi puinun phungnat takang ngong turani awangin engtia ma chon tur nge ti tuna kan soidon ani he channel subscriber hi sing thum chuangin nia azad ve hi kumsom pariat le somthum pali in kar in ni US dollar makta duai zangat chuang hi India rupee tluk le ding on somthum pariat don ani anga chutiang senga mason na lo thleng tur hi he channel subscriber a thalai te u in wanglain alo thleng don ti hi in Ngaihtuah A Ngai E chuti huna chuan kan chief minister le keini innu le pa te hi kan zal rai to don hun tlem te kala nei lai hian he thu hi ka cha du chewani he project hi innu le panol pui te hian kan the thiam phak tak to lo ni in alang a chian zia chumo tuna kan lo chai vel da na tang hian ke chu ka zamani engtin nge innu le paten Kaladan kawngpui lo thleng tur hi kan ma chon le a fing falten enge kan ti he kawngpui na paltlang tur laya ram kan lo nei fu chat thiam kan va fing project sum revise ngai hial khopana sa in compensation kan lana sa a kar kan leya Kaladan chu kan theih ngil zui ngal mak a fing le zualten he kawngpui sula raman vala warehouse lo siaman tumani nge yang tharau mi ten engenti zol nei sai khu ma shil log na lo dik zia hi on tia war eminan soya zol nei sai khu ma thlan zong chuagin an cheya zol nei thu soi ain zol nei choi san chu kan tlin to kani innu le pa te kan ni mi zo paron then kha chon engenti thangthar hian thili in shelo lutuk Kaladan ani lo inti sek mai chim tui pui ti tur media point chim tui pui ti vekro se ti vel hi pa fing ngai vento kani athila ni lovin minga kan buai tok em khotlang soi tu chen khatin engen soi kawngpui tlang hun chan sui kan lo thung lenga lir theilo kala piang ne na thalai sum tuak nan squash min lo in sak vete u kan lo tianga ti vel ngai to te avahan tribal chia heng helom thu thlung luizia ram luizia luilon thil nu chon ram thil dik tak chu a thing lu tuk to thalai te u innu le pa te hian kan mangai lo che uti na chu ni lo ma se US dollar makta duai zanga hi kan the thiam phato lo hetiang manga mason na lo ma chon dan tur hi kan he hian tlin to lo wani chu wangin min the thiam ro min ring to su in ring to jok ro in huna thleng he hi ka sil du che wani apakhat na tan thil pakhat kan soi ngen the thiam ngal vek mayang Mandu khan Guwahati sumdong vai pakhat nen Kaladan project kan soi du na everything depends upon the pipeline at the zau he project hi an ngak hlel a hlo tlin na chu a pipeline tlon lova a in ngat pipeline chu tuido tani in shavek tuido chunga tui chu aluang nge yang akal tlang na kan zo tlang ram nuam kan ti hi dang charin kan om thei in thiam ngal a chian zia chumo bungroron thon tu turte hi Kolkata Bengali thawan ni side tuaya hian an chipui anga an biak theile an business partner te
an sa vekto an lo in pei vekto Kolkata le Guwahati in karasum dong liente thau hian akong a pipeline hian thak mai donani Ngaihtuah te mol miau chuan pipeline a that zo pawh le kanin todel lo na azual silchar le siaha in kara pipeline a that zo pawh le chimtop thlengin phai ar tui tomato sanga par bor kan ring mai ani dek chuak tu ni tumlo eiral tu ni kan tum miau chuan Kaladan kawngpui a that zo pawh le kan re theianga mi thu hnuaia kan in tulut na sa ang tun lai khovela engkime in todel chu thil thei ani lo mi bu fairin hi zak reng su mani in rin ngam na hlo pha turani lo ma se mi bung ro cha sa lo lei ringot thiami kan dam chan a cha tu le a thon chuak tu ni tum ve to ang umiang bung ruwa chu lo lut nge yang Central Customs in chi an la anga state in kan lok pui le pek chuang lovang engtin nge dan dika ilo lok pui ve theyang thalai te u heng te tak khiani kan ngai ven sak thiam to lo che uchu in research ve angai dan kal boka sum don kan tum le chuan ngai tuaro ku va grey market le rui local konga bak he kawngpui hi kan mang le pek chuang lovang ti chuan enge kan chakna le kan that na ngai tuang u vairama kum zat chuang kan mi khual to kan chak lak na kawngpui kan chokonga kan tlang nel lova vaireng te pelatangin min bumang ti lau rengin ke ngei po hi voin thlengin kan la omani hi thalai te u hei hi in nu le paten kan lo ti sual poi em chuani thleng to su se he Kaladan kawngpui thar he thuthlung thar ram lo thleng tura hi chuan khongai takin thalai te u ron ti sual ve to su sai tuai le Zorinpui in kara hian a phong chel tu ni thei turin ron tlang nel nge yang cheu chu ka cha du chewani arakhain le chin chimlam state da kan unaw te nen hian thla khat zung thu mun culture in milsa zolbuk le sa umburi na suizom te kan nisin atam jok chu keini ang thowa chin lung chuaka thlang tla ve thowan ni tlang mi ve bokan ni keini ang bokan nek chep ni in ngai keini ang boka zalen na sual ve thote an nisin an zinga vai ain mizo hi kan tlang nel zok turani achiang ni lom ni khulaya tu tene mo chingki min ti mo solaya le zel so jon min ti to don lo unaw kan in jong chuak don unaw kan la in jong chuak tok lo mai zo kani he kong tlang na mai ni lovin a him na tan hian India hian mizo te hi min mamo asin Rohingya le Arakan unaw te thiana siama anni le Myanmar sarkar in kara remna palai na thok turin India ta na mathe tur nam hi mizo te lo tunge om chuang Ngaihtuah te u heng na hi kan chief minister thiam zong ta kan lom ni kha helbiak lung oi te kha tun he ti tur chu ni don lom ni ho u thu chungi ni ngak ngot lovang u I thowang u I cheang u I thokang u India ta na kan chakna kan theihna kan hlutna le kan tangkai na te muchua kini mangveng u en tu ni ngot to lovin he project nei tu chani changamang u kan arpachan lai hi chu veng u kan tiani Kaladan thir hi alin lai ni dengang u ti chuan inge kan ti thei chuan tin min zo tin karing marlam ram ri chu kan hum hal zelang chu ti rualin hu hova chim lam hoi pol in siamang u mit fuk na big focus big in yang u nakina keu tur tui I phum chanang u kan ti nani ka phur boka kan rot bor teng o indu le min nui ra u poilo culture song in Rakhain zo cultural club te Chin zo musical festival te Aizol Thunder le Kaladan riders meet te kan mamoni lomni in Shathiam ngal art and culture le sports department lam te hian an roman theyem academic zong in Rakhain le Chin le zo literature zirhona seminar te kan mamosin Mizoram University hian helam kong hi hoite se poisa inan tile ringota engwangin nge Myanmar sports ti pason rotna central in ngai ven riau news akalo chiar relation trust yama mamo ani rot thiam kan om phot chuan adang po min ngai ven pui em ril rui seng set te ang u
tin poisa tel lovati ngal mai theih vatam em kan book sale sa zo trong le sap trong le khabuchiar ngai lo kan hun tlar del dul te hi karim gan sa te haila gandia te juk thon chin te le kha che shalin an lo shal vekam matupui khwale che vela zo tung dai le khumi nam te nena vathen tai le chuan mo sangkha jakwa somli paruk chowa puro buang le achan chin that dak bom ang mai khan an lo ngai hludon sin adang le chu Mizoram house ani site tuai paletua le Zorinpui Kaladan kongkama hian atlem berah khual buk pathum tal kan mamo sarkar lai puya soi mu na chang kan hriat lo an rem ti zong takte poni mai the sin achan chu rem na sia man du tlat official a rem thei lawani poin ti dan dang isong ang u mission compound inre thiam ngal mai mizovin silchar mission compound kan thamuan puiziate Delhi le mundanga kaushan guest house kan chorjiate kan traffic tiru chuti chu kaushan hi kan va poimo em tuna kan ram thar rong bol na hian paradigm shift amamo ani chu wangin KTPT KPSA YPYD le enge kalam mai kaushan pol sang sang thalai te u ngaidan hlui hi ngaidan tharin ron thak te u tum nei ranin ram thar project thar kan siamanga ram thar rong bol na aluan chu na rawa pathian mal som na kan don na kong tur Mizoram chimlam hoya luan chua hi relations thasiam na turani pavalai te u passport for nge ya work kem turin lalpan min ko don ta mathaya bung som changa le changruka lali suan som pania tir chua khan gentel te le samari mi te nena kallovin Israel nam beram bo te nena chuan kalzo kang chewa ti ve thoka kan lalpa thuang hian mit fuk na big na in focus omjena in ram thar rongi bol chinang umiang Christian thalai rualin main roi lo chuan setana achedon chiang Zorinpui le paletua in kara hian mizo thalai hoklak zule rui lo wanga chat thla te ruang kan char zut mayang zo chachu ngei po hi rui lo mun puya setanan min chu sak main lalpatan kan hawatul chan der to sin cross lian va phun ngot lam ka soilovania o Krista rim tui hi leng ro se kan ti mai zo kani adot le chon media kan thil thlir dan le tarlan dan kan en no na ngai he kong hitlang se kan du chuan Myanmaral tlan te hum halak kwa tlat chung hian he kong titlang thei tu sipai sarkar soisel na thu YouTube pa lo like te lo the dar te hi a hun lo ru riau soi thui lo chi riat thiam mai chi zai le rimoi lama kan milar te po kha kan mamo cheu ti thehin ne nia Indian nam hlapui po het ti khopa moin kan salar thiam alom chin le arakhain le rohingya rimoi te an hla te le an lam te hi lo zir te u an mani trong ngein mi zo zai polin an nam hla thiam takin han satamai ula social media han the darta ilamo AK47 hian angam kherlovang boruak siam thiam nang ni K-pop fans lam te kha anio hosio tizel chung hian mingala ba po kan ti tel theilovem ni Korean waves in ria mizo waves in siam theyasin in rethiam vek ka soirual hian tiru adang le chu MBA na mulo engzat nge kan nei to che ule he kong pui chhor tur jong hian MZU hian business conclave te seminar te min buat sai sak theyem hei hi ka card hei hi ka email address tia business card in thleng ton hun le business partner in zone hun te a thlena hun chanta MNF le ZPM ti vel lo in nial lai tok te hi chu omro se nang ni kan MBA rual te kha chu B2B B2C lam soitura serran in yasin in sumdong tak donani chuan he India Myanmar Free Movement Regime FMR ringot hi rin chan tham ani don lo kan han ti don leka passport kala nei lo va ti bui te hi a thing thut don in business jacket ipte tanga passport for chul hu na thleng don Myanmar online tourist visa hi dollar som nga man chofani shipuya wangin an kharia an hon vele Bay of Bengal Jordan luirala
sai tue kanan ram en turin kan thok chuak don nia o ma se trong kan thiam ngai chu tak chu ke himin ti thing zual tu ni mizole English ringot thiam poizia chu vaireng te ram ri chungchang kan hreto alom thalai te u mizole English ti vel hi chu ke ni in nu le pa te chai tok vel ani nang ni thalai te hi chuan mizole English baka trong pui pakhat talin thiam lo chuan in survive don lo Karimganj lama namaste Kaladan lama mingalaba kunming lama ni hauma thiam nge ngai don sipui len la hian in game khel chol sanin fian riala trong lo zir ro hei hi kan nam din chu thei na turani eng po ni se thalai te u in van ni zia hi ngaihtuah te u Afghanistan le Lebanon le Syria le Africa ram tam taka mabak be sei tur nei hau lovin in thalai pui tam tak tun dar kara ngei hian an hoi hai mekasin beidon na in khovel tu mek lai hian nang ni chuan kan soitak te tangkhan be sei tur in nei yasin in nuni na zira in tum tak taka pathian le ramtana in rin om phot chuan mizo nam zinga generation du om berle chuan van nei berin lani theyasin mizo namdam na le ral na hi pathian le nang ni thalai te kuta omta